Ya, o te fie whaatalofa atu ne vaenga le fiafi i le pa ia ma le malu sa tātou atunu o mo whai ona tātou toi mafuta fo i lunga fo i o lunga fo nei a la leo o lunga fo tātou alata le Global Kingdom TV ia le sunga whawhenenga i po le whaatonu fo i le sunga ia Mike ia wā fo ni avno tāua ia mo whai fo tātou toi mafuta ia wā lava le tātou polokalami ia o le Samoa For Mission Samoa mo le ngaluenga wha missionary ina ia mo whai ona toi whangu ma toi whaolaulaina le tātou wala awina pena wala awina e tātou e le tua e tusa ma le upo le tua malona fina ngalo i ma whai e tātou na tātou whaawawina pia ona tu ina atu le tala le ia Yesu Keriso ia iso se tafo le nei laulang ina i mawhai e tangata umalawa ona maua le avanoa e whaafonga ma whaalongo ai i le upu ma le fionga le tua i le ngata ilia e maua i le avanoa e whai ai lana filifilinga e filifili ai e muli ai le swafa ma filifili e avatulo na soifua ma leola e pefu i oe ma le tangata kerisiano ia au nefiafi ia o le afai tatou wa talo ia a mata le tatou wa proklami e pe ona ia ni fiafi i o le viinga ma le faafetai ia te oe le atua ana le se noala wa fio ia e le ai i matou faafetai le walofa e tau ave ma taʻitaʻina ai so matou o laga vaivai le atua le ola alo atu nuu le atua ma so se tagata soifua lava lenei fogaʻeleʻele e le aise le leo ia te mātou po se mafuanga ia te mātou o e alofa mai a o e alofa mai ona o e filifili e te alofa mai le tangata le tua ua toe whaasanga tau atu ma toe fulitua atu ia te oe le tua a o e filifili e toe le lingi mai le walofa e ala le maliu ma le whamalingino le toto Yesu Keriso ina ia maua iso mātou avanoa e ala i le walofa tu noa e muli ai ate oe le atua ma whaialo fina nganu. Ma ia whapena i ona mātou maua le mea alofa o le whaalatanga na e ta pena ina mo le tangata o le nefo i pokalame le atua o le aunga ma le whaamoe moe. Ina ia tai whawhang, tai whaolaola ina le ngaluenga wha missionary. Whaolaola le ngaluenga wha missionary. Le ngaluenga na e wala awina ai o so o Yesu. Ina iyo atu e avele tala lele ia whai inu umalava maso e ala le papatiso le swafo le tamale alo ma le anganga pa i ma ia o hao ni tangata umalava i mena ea o ina iau so o le tua lea ua matou toe whaawawina e peona a matalia i o matou tua a i tau sanga i tele umawai le tua talu ona tau nuu i Samoa le tala lele ia lau afio o le tua le tama le tua le alo le tua le nganga pa ia le tua Abrahamo le tua Isaako le tua Yakopo o le tua Israel le tua leo Jehova ua filifili Samoa e muli ai ua filifili Samoa e fai mo na tua e fai mo na tupu wa ile ai lava se si fa moe moe e tusa ma fa moe moe e te pena ne a fiafi tama no fina ngalo ye fa pena fa ta oto fa ta tia fa tino ma tau no yo o mai lo malo yo faia lo fina ngalo ile lalo lang e fa pe no faia le lang al sofa mo malu o ye su Keriso amen amen ya e o te toe fa ta lo fa tu ile pa ia ma le malu so ta tu batunu ia i so se tafo le nei laulangi i o mo whai ona ma aua mai le tātou wha soa ia ma le tātou polokalame e ala i le ala ata o le Global Kingdom TV le vanga na fiafi ia o te wha tālofa atu i Samoa o mafuta miso tātou watu no pele ia ma lo le soifua ma le langi mama ia ma lo le ngā lulue ia le ngata fo i leo au na le tua i so se malu tāpuai ia o te whaatalofa atu le swafa manu malo o Yesu Keriso. Le ngata fo ilea ia o 𝚟𝚒𝚍𝚎 ia o ao sina o se tātou atu nuu o te māmaru tua ia o tupulanga talavou o tina matua le ngata fo ilea malo se le nuu o tupulanga talavou ia le ngata fo ilea whanawiti
ia maso se tasi lava o mawhai ona mahua mai lo nei whatau wa e ara le tātou polokalame o mawhai ona tu ina atu newa ngala fiafi e le ngata foi leo o tātou te itai te tofi o whai ma te itai o so tātou watu nuu le nei vai tātou ia o le te talo ia wha au au nei lea au le tua ia i lunga ia te ila tau o tusi lima ia ile atu nuu a ware te itai ino le sa fo lau o Samoa ia mo le foi vai tau ia tātou tau fai tu wha atasi ile te talo ia ma le wha amua lalo wha pia nao na whai o le fina ngalo le tua ia ma so ani foi o tātou te itai nga ia o tangata foi la to e fa pela foi tātou ia o le tangata ia ele taimi le la vai e foi taimi fa le tonu ia o haunga lava ia o soi fuanga le tangata ai fa aftai le tua alofa ma o ia o sai i mo fa pale pan ia te lo tātou ola tau fai ina ia mo fai o tātou fai a mele leima me sidi sidi ma ave le vi inga ile tua ia o leo te fa talofa tua ile swafa manu malo o Yesu Kristo ia ma so se Samoa foi ma fai ona mafuta mai so se vaenga la vole nei na lang na ia o nisi foi o alo ma tama fa na so tatu atunu ia ua fa afale le man o la to tonu la vai e ave upu ne fa afale le man wa o lo fa pe na mau i nu ese ona o le tala le ia Yesu Kristo ia i tonu intia ia o le telo atunu o fai na ta po atu elo atu fai na ta atu no fo ie ma to i fa sa io na ia ele sa lo tonga ile tala le io atu ele fai na ta ele se me fai na ta ile tua io atu no na le fai mai ta to ono manato le tangata atu no fai na ta ia le fai o bo ki se to ma atu no ne disa call a close country atu no fo ie ma to i sa tapula ona la ngona ile le leo le tala le ia Yesu Kristo ia tele manono tama fa na o sa bo lo ngalu due na ia ele o lava ele o fa to tele ona fa pele o lava ia missional pio le unga atona le tato proclame sa bo ni fiaf o le toi fangu ma le toi lu tawina o le tino Kristo o ai maloto fina ngalo tangata samo iso se vaenga lava le ram le ngata ngao na o Samoa le Samoa Samoa ro New Zealand Australia o nei fo tonga ia leo te fa soa ma tato mafuta iala i nei tonga leo te nei tonga mo le setemi le tu ma ia Samoa America ia po fela ia o le Samoa na o le fa sino tonu ia ile tato polokala ina ia toi o atu le fa famule ne fa ola mole ngaluenga fa missionary le wo fa ingoa ile tato polokala Samoa For Mission ia e taimi o fa pere si Samoa ia o fo ile missionary le tei nei New Zealand le tei nei Australia ia e mana ia toi ma fa le titi ia toi siaki ia o nai la tu lava o e toi lava i Samoa ia o Samoa le mana o fa fanga e toi o i nu ese o i tangata leo ni Samoa e avi ia le tala le mai se lava tangata e le maua lava se ava noa i la ngona ile leo le atu ma la ngona ile siwafa o le atu ma fai e se lato filifilinga fa pei fo i tato le awa ia ile tato sa ia ile tato wa noa le wa tato manuia ma le wa tato sa wa vali ai ma le e ona le tala le so o le faasino au tu lava leo o le nei polokalame ina ia te fangu Samoa e o i nuu mafioanga e le i o ia ile tala le ia Yesu Kristo pe lava no tau le mau atu le telo taimi o tatou polokalame ua tuana o le aunga a toa le tatou polokalame e toe whaau le ngaluenga sa fai o tatou tua lewa ye miso ila to lewa fa wina ai mana o mia pe ona toi fa malolosi mai Samoa e toi fa wau le ngaluenga o te manato fo o le tele ia o e kale si ke siano i Samoa matangata Samoa i so se atu nuu e Australia ni sira ma America po fela ua sea ona e toi la ngona ai le ngaluenga fa missional ua sea po o le ai fo se toi va ainga taula ile ngaluenga fa missional wa paula va le va ainga lea wa loa ya uia mai lo fa ta va ala upe toya tia wa te lava e kalesia wa te lava ile la to lava loto i fali e leo se meleanga
ele o se mea fa le tonu le na va inga ai o le fa malo si au o le toe apa to le tato polokalame ele me na misi e awole na o le va ai to tonu o lo o ia le mana mianga i fafo atu lau e kalesia e ala le tala le ya Yesu Kristo e pe na o fa yatu elisa o polokalame wa ule mana tua wa tua na o le ngaluenga le nei o le tala le lei po le ngalunga fa o le kalesia the church what is the function of the church o le ale nga yo inga te tau o nga yo ai le me tau o le kalesia ya po le lotu ile upo le tua pe atatou tilo ma le fai tete ia e manino ia le tapenanga Yesu Kristo o le ekalesia e fa pei o se vai tafi it's like a river a vai mole vai tu loto mole vai toa a tafe mai le vai nofo e le se me toe ulu fafo atu ele vai lea mai se puna vai o le faafita o le amanongi le vai se itulo pe asau se vai toa e le ai se me ola o le amanongi manuleanga ya o le ata lea o le upeto ia taufa mangalo mai o sam o se ekalesia ua manatu lava o ia mo ia lava mo lona lava le lei mo lona lava ia saunga lemu ai mo le manatu ina ia manuia leisi tangata ese mai ile manuia ua tu ina atu ile atua i o tu a au mo to soifua maleola o to ai o le manuia o tu ina atu ile atua i se ekalesia e ala le tala lei mai a Yesu Kristo e leo se manuia na o mo a upe na o mo oi o le manuia au mai ile atua mo i tanto e ala le tala lei e ala le faolatanga e ala le malo le atua ina ia ta pena ai tanto e iai le si tangata e fafo atu o lau vai tafe lea e mana o mia o na ho o atoa ele manuia lea rona winga o le lui tau le nei o te lui ai pea le tino Kristo ina ia toi fafangu o le tala le lei a Yesu Kristo e ta pena ai o e mau ina ia a watu ai le wha moe moe ua tato i loina e ala istangata o le mautau ave lava ia le ninga luenga o le waiwai is to know God and to make him known. Ia i loa le atua, ma wha i loa atu le atua. O fo linga fo ia, e ta tauna Yesu sa tangata soifua tapua i le atua le tala le le. E ta tauna e loa le atua, ma ta tau fo iona e nau e wha i loa atu le atua, le wa tato i loa ina, ma wa tato manuia o le mai lava ya ke nese e pau mai a whaalinga. E le suia lava upo le atua e ala ina ia manuia tangata o loi fafo atu. O le lio o tangata ua iai le mamalu o le atua. Aia. Awa aifo i mai lava ya ke nese. O le upo lava le atua. Awana fe atu le atua ya atama iwa. Ia lua whanafanau. Ia lua uluola. Ma ia tumu le langi ia te o lua. Tumu i manuia e ala ma ia te o lua. I le o lua i tangata. Na tara noa ai. Pena tulei atua i le atua i tangata o antamu. I le fatoanga. O le mea o le tutelea o le tutelea tangata. Ia o luola tangata. Ia whanafanau le tangata. Ma ia tumu. E le na o le whanafanau lea o pepe se i tulo. Ai ai e ala whaale atua. O mea umawa o maia le atua o tātou lima. E ta tau ana whanawhanau. O le ala manuia o iate tātou. O a mea lofa o iate o e mau. E mana o mia o na whanawhanau. Ai sea mea mana o mia na whanawhanau. Ina ia uruola. Ina ia tomu ai le laulalangu. I mea o maia le atua iate tātou. E ala le tala le lei. I a Yesu Kristo. O no winga. O le poto. O le tomai. O le a lava. O le a lava. O se tāleni. O se angava, o se mea lofa, o se tomai. Whatever God blesses you with, it was not for you to be benefit alone. It was for you and I, so that we can be able to bless others. And that's the intentions of God to the humankind into the Garden of Eden. The purpose of God, so that presence of God or that delight
le mamalu le tua in the Garden of Eden was not supposed to stay in Eden. It has to be what? To be fruitful, multiply, and fill the earth. Ia uluola, ia fua mai, be fruitful, ia fua mai, ngaluenga lelei, ia fua mai me alofa lelei, ia fua mai me whai le tua, mo i tātou, ina ia, whaatele, so that we can multiply, so that many will be blessed. So ya Abraham, Abraham, same thing. Abraham, go to the place I will show you. And then if you go, I will make your name great. I will bless all families through you. So ole wala aura ya Abraham, sao ya ile nuo Israelu, le wo o maya te tanto, le wa ilalo, le fa amalo le tala le ona o Yesu Kristo. The message never change. Ole tala le ina ia manuia tangata uma, that everyone will get a chance and the opportunity to make that choice to follow Jesus or not. I'll never Ole auto the theme for our program tonight, Samoa For Mission. If I appear on Faupunga or Tapena Yele Le Nefatava Al Nefia, if I appear mission bringing heaven to earth. Ole Galwenga for a missionary, Ole Amaya, Ole Langi, Fonga Ele, Ole Galwenga for so discipleship bringing heaven to earth. So Galwenga for so, Pole. Ngayoinga ole so e au meia le langi ile lalo langi. So discipleship bringing heaven to earth, mission bringing heaven to earth. Ole fa missionary ole au meia ole langi fonga ele. So tato tilo ile ngaluenga mua fa ipo it's a familiar scripture nga o se ma wa masan he tato ngaluenga mua a lona fa upo ya fa apelo lona fa tawina. But I promise you this, the Holy Spirit will come upon you and you will be seized with power. You will be my messengers to Jerusalem, throughout Judea, the distant province, even to the remotest places on earth. E o lava I tulu ingo le lang. So lisita to maulnefia ole Yohane fa Yohane John Yohane fa alon fa upu mua e o le fa lua. So moso Jamie ne fa taule ia ale tala foi le fa fine Samaria lunga le vai ele. So al nefia fi da ole manato tu, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Bringing heaven to earth is mission. Ngaluenga fa missionary ole amaya le langi le fonga ele ole o mayo ma is to let God's kingdom come on earth. Ole ngaluenga fa missionary ia o mai le malo le tua ile lalo lang ia o mai le ola e fa that eternal life will start from here e amata mai I nei fa pefia ina ua ule keriso ua whaaola ke riso, I o tātou wola, ma lo o tō soifua, ma o tātou usi tai, I le pule anga, a Yesu ke riso, ma vei tātou tangata e whaia whina le tua, ma ia tātou a watu le tala le lei, I so se vaenga o le neolanga, ina ia o mai tangata e lo ke riso. So, o nefiafi, so we are looking at how God want us to bring heaven to earth. How God wants to bring heaven to earth through us. Ole fina ngalo le tue au mai ai le langi, I le fonga ele, lala mai ati, oe ma o tangata ola, le tangata soifua. Whapewhia,
through obedience to his call. E ala le tato o si stai, ele wala aule nga luenga mua foi pe van, nga luenga mua foi pe van. Ina ia iloa ele lalolangi uma, so that the whole world, that earth will turn earth into heaven, that we heavenize earth. Ya, le o tau sila mai le lalolangi le tua. This is the world. O le lalolangi lea, le fina ngalo le tua, that all nations will come under to the authority of Jesus Christ. O atu nu umalaba, o malo umalaba, e o mai lalo pule anga le tua. Po a mea ia tato te mai tau le tavilinga le soifuanga o le lalolangi, o taua o mea ia. Because Jesus already told us, o mea ia tutupu, but to not let these things distract us from focusing what God is doing. O lo ngai oi le tua. The Lord is moving. God is working. Telo temi ta te whaalonga I pia I telo foi masela mai tato lau kerusiano. O ia, mo lata mai le I unga lau lang. The end is coming. O ka fio lai. Mo mai le unga. Be very careful. Whae tete I nei whaupunga. O le mea la tupu. O le apo pone vale ai mai tato. And then we miss the point of continue spreading the gospel. E whaauau ona tu na hatu le tala lelei. Se ia o lava na fio mai keriso. So see what the devil is doing in our mind. Abai foi lunga social media, telefo tangata o la unga le tala lelei. O te ngā mea lea. O matala wo, which is true, there's nothing wrong with it. But o le mea wa tupu ai tangata kerisiano. They start to be serving God with afraid, with scared, fefi, palai, instead of serving God with a joy, ali oli. Poleare le te tele mai o mea ni, o le taua I, of course, wo mana polo ai mai Yesu, fo mai Yesu, o mea ngā o le ara o mai, o le asi taua lisi no, o le uso, tua oi, o mea nani tupu fai lunga ia, o le ala salata o fiuma, e fa mai Yesu. The main point, ya oil tangata kerisiano, preach the gospel. La unga tala lelei, ta la fai loa keriso. Fa pe fena fai ngofia ia. How can we do this? E tolu a me fai oema le tangata to preach the gospel. Life leolanga, life lo wola, words upu la unga ale upu. Memon muli works ngaluenga. Ngaluenga fai o ngaluenga lai fai lo ai lei fa maoni o ngaluenga ke fai fa maoni ai ngaluenga o ngaluenga lei ngaluenga lo fai tangata o vaenga ye tolu e tala ye le tala le fina ngalo ai Yesu mo tato so o lo fa malu si au ya tato au le atu vale ma tato po pole vale ona o meu tutupu o mea o umana fai mai Yesu. So we have to be joy. Ele le tua. Tate fia e whawhetai Yesu. Lewa popole lau langi o taua o whaamai. But you really warn us. These things will come. Wa umanga whaanga pakai mai Yesu. O mea yo le au mai. These things will come. O mea le leia. Wa umanga ka o mai Yesu. So atu tupu mai mea nei. Then to me it's like whawhetai Yesu. Thank you, Jesus. Lo whakai lo ngel lau langi mo kupu kaua ai, but you already told us through the Bible, these things is going to happen. Now it happened. Is that gonna afraid us? No. Have peace because Jesus is with you. Olo ia Yesu mo tato. So, it's not by feelings. There's sometimes like no, feelings comes and goes. That's why don't follow God because you have a nice feelings following God. Because one day, the day will come, your feelings will be over. The good feelings of following Jesus will be over. No. It's by faith. Have faith
go back to God, because I believe. But for those who remain faithful, in the midst of these things, it's happening in our world. Jesus told us, but for those who remained faithful, shall be saved. Now, things, it's going to happen, and it's already happening, and it's been happening. But one day, as we continue to remain, Jesus will save us from so, through obedience, to his call, on Acts 1:8, pray for open hearts and the Holy Spirit's presence. Ole tato si taile foi upulia. Mau tolo mana ole nanga pa ia fa mamana ina yo to mama fai o to ona ta lai ilu ingoa moli mau ilu ingoa mai Jerusalem mai Utaya Samaria si o lava ia tunu e mau lava so ole fina ngalo le tua the kingdom of God and we surrender to the Holy Spirit. Let your kingdom come. That's the Lord's Prayer. Now, when the disciples asked Jesus, Jesus said, this is how you pray. Our Father, what Jesus meant, he's talking about us who are following Christ. Our Father, see, he gave us the hope. What hope? His kingdom. The kingdom of this person named Jesus Christ. He told us we have the authority to bring this kingdom on earth through our declarations. With faith, kingdom will come. Our Father, let your kingdom come. So God's missions is heaven on earth. Missionary, a purpose, heaven on earth. His kingdom come on earth. Very simple. So we have to know this and believe in the word of the His kingdom come on earth. So, God's desire was to dwell with his people. That the Lord command Moses to build the tabernacle, the tent. What is that means? That's his heart. He wants to what? To dwell among with his people. If feel that the people will experience his presence and live by his presence. So in the very beginning, that's why I tell you, that's why he created
us. Ole mafua angale na fayai tato. He wants to walk with us in his presence, and we may able to live by the presence of Jesus Christ, by the presence of God. Na mili mamalu le tu. Le manino le tu spa yomaya. O afi le malu le afi. E afio mayai le tu asava li vali maatam. That's the heart of God. That's his desire, that he come and walk with us daily, every day, to walk with God. So his purpose for the human race, humankind, is to walk with the humankind. Ni kai ono foi paimanu, mau masa sa mo pese so ta to wa maya sole. O lea e na fina ngalo le tua o mea nei. E mana o ai le tua e fina ngalo ai le to lea. Fai o lea mio to. Now ile alofa. Sava vali walk with God in humility. Sava vali maleatua. Lefa mai ke nese homaya. Ile malua le fiafi. E fio mai le atua. Sava li vali matam. Then who are we to be selfish with the gospel of Jesus Christ? O ai tato. O tato ai uai. Ile tala le lei a Yesu Kristo te lo o tau sabo o le tele yo matua ai ue a vela to fa na wi le tu o tangata ne so fa ya so se pule ai o le missionary le o fa ilangi le so ifua o le missionary o tangata le o fa alongo le upule o ia fa ia inicio e kale sia i sabo to tele o to te ai ue a ve to fa na e fa ia ile fina ngalo le tu telefoi o tou le tino Kristo o tatou aiu e ave tatou tangata le loto e fai e le fina ngalo le tua. Aisea, yo ai la ka, yo ai la ka piangu, yo ai la, aisea, ke lo kemi fase, but this is the will of God. Inga ia mawhai e tatou, o na au mai le malo le tua ino fuanga, e le yo le malo le tua. That's the purpose of God, to know him and to make him known into the places that need God the most. So even Jesus, Jesus came to reveal what heavens look like. Na fio ma Yesu e faali mai fo lingo lang. Through the way he lived his life, 33 years, Jesus on earth, he showed us le moli mawal to spaya le soi for all like so. This is how you should live heaven on earth. This is how you bring heaven on earth, just like how Jesus set the example for us. So le fina ngalo le keriso le fa fa pe lo mol mau to spaya through healing, fa malolonga, forgiveness, ole fa mangalo, restoration, to fa fo sia mai. In Matthew 6 verse 10, Jesus taught us how to pray. How to pray. Your kingdom come, your will be done on earth. Your will be done on earth. Ia faya lo finangalo. Nga ole finangalo ole atua. Ia mafai ona o mai ile lalolang. This is the purpose for us. Le tangata soifua. Nga on earth it is in heaven. O lo ile lang. So the kingdom is not a place we go after we die. Ole malo lea. No, it's God's presence breaking into earth through us. That's why Jesus taught us how to pray this prayer. Let your kingdom come. Heaven is not new to you. You've been living heaven on earth. E tangata o te whaalongo e ko fia halu le lang. Ya? Ka fia halu le lang. Longo winga. A whai la ke ngau ke fia halu le lang. Longo winga ke le yo o lava le lang. Aisea, for my Yesu, if you want to know heaven,
Through Jesus, we experience heaven on earth. E ala ya Yesu, tatu te ola ile langa, ile lalolang. So ila tangata ta whaalongo, ta whia alu ile langa. O kua ia ngā whia mai Yesu ka whia alu ile langa. No winga. You haven't experienced heaven on earth. That's why God wants us to do. God intended us to live heaven on earth through the obedience to Jesus Christ and His Word. E ala le tatou stai ia Yesu Kristo. So again, Samoa, this kingdom is not a place for us to go when we die, after we die. No, this kingdom, we live this kingdom while we're still on earth. When we die, it's like, oh, I already in heaven. Why? Because I lived out Jesus daily through my words, through my life, and through my works. So that's heaven on earth. So heaven comes to earth through people. Through people. Who carry the presence of God and obey His voice on earth. That's heaven. So if you and I carry the presence of God through the obedience to Jesus and the voice of the Holy Spirit, you are in heaven. I am in heaven. Then no matter where you are in a company, you are in the government, you are in politics, you are in the church, you are in a restaurant, you are working in wherever you are at, in the school, teacher, you are heaven in those places. You are bringing the kingdom of God into your school, into your workplace, into your church. We have to, even into our church, we have to bring God's kingdom into our church. We have to do that. Hopefully, anyways, are we bringing God's kingdom into our church? We have to make sure we are bringing God's kingdom into the church as well. So heavens comes to earth through people who carry His presence and obey to His voice. Ala mai hau o le wa tātou tau avele ma manu le atua i le soifua ola me tangata ma tātou su stai i le leo le atua. Wow, wonderful ma ngai asia mea ke ofua le koe ma koe whafangu ma le whaamisio ngā le so ma kaungo o le aso le ka fio kalia ka message so le ko wati o le arwhengol mea ngi sosoangi mai. Anyways, so in Acts 1 verse 8, we focus at this part of the scripture. So empower to bring the kingdom. So through His disciples, now we still have that promise that the gift of the Holy Spirit le mana o le mealofa o le nganga paia e maua e tātou le mana through the gift of the Holy Spirit. So empower us, give us the power to bring heaven on earth. So don't worry. We have the power. Through what? Through the baptism of the Holy Spirit. Empower us. Not to empower us just to speak in tongues. That's one part of it. And to what? To empower us to be witnesses by the name of Jesus. Wherever, that we can be witnesses. So this is something that we need to really focus on as a Christian. Every Christian is a missionary. Every missionary should be a Christian. So before ascending into heaven, Jesus gave this to His disciples, the missions
that this mission, heaven on earth, to be witnesses, empower, by the Holy Spirit. So the kingdom starts where we are. Wherever you are, start from there. And then where God's gonna tell you to go and continue there. For a while, obedience expands the kingdom of God step by step. If Abraham didn't obey God, I don't know. But his obedience through faith to God make us able to experience this wonderful, wonderful, wonderful God that we have, that we serve. So that's why the neighbor of Colombia, Samoa For Mission, is to what? Is to bring heaven on earth. So, if so bring heaven on earth, the woman at the well. Now, if I a picture of the kingdom on earth. So Jesus, Maria. So, this Samaritan woman was someone that the society rejected. He was rejected by everyone. Story that's why this woman chose that part of the day to go and get so somehow, so mission, bringing kingdom on earth, the crosses of barriers of race. Isiamel au singa isiamel ba ai ya Yesu ngalai sila fia le Yesu o le fingele Samaria ele mafaio ngala fika kala. They cannot talk to each other, they cannot eye to eye ele fenga feva ayat. But Jesus despised the race, the races. Ele ia mga ia Yesu le fesi o langa no uma malano matongan malanga. But he went on because why? That's kingdom. No, it's crosses barriers of race, gender, sin, to reveal kakang so ole atale ole mahalo le tua le nga faye Yesu ngol vai ole nga kolosi Yesu kwa oile esia ele au mai Yesu ge kwa o e poloka ile mahalo le tua na ole tala malama fa longo fo mena tupu il vai ele e fa mai Yesu ingo fa ko le finge Yesu o bako kwa e kapua i ngol monga ai o koyu kaya e kapua i o Yerusalema famel fale le fa opunga Yesu i o maliaso the day is coming o kele koyo le monga mo kele koyo Yerusalema, but God is looking for those who worship him. But my Father olosa ili mailo tama ile tapuai ile nganga malfa maun. This is kingdom. My Lord le tua. Na famaya funai wo o mai le tua so wo o mai tai. Ele mana umia to yo le monga. Ele mana umia ma to yo to tasi o Yerusalem mal mal tapua. Awalo sa ili le tama ile tapuai mene ile nganga malfa maun. Worship him through spirits and truth. Lua mena ta o Yesu anganga malefa maoni truth upumoni nalawinga ola le nganga ola le upole tu spirit
and truth. Aona u ilenganga. Ole tua. Ola ule upole tua. I am worshiping God. Sunday is not the only time to worship. Why? Because ole fa maoni, ole upumoni malanganga le sa ile tua. Ole tangata wa muli le nganga ole tua. Ole tangata ua ole upole tua. Famalta kala le kusaruma. Kamaya a ofa nau ale tua e ina ile nganga. And the sons of God, led by the Holy Spirit. This is the true worshipper. E mafaya langa ule wa le sa. Hallelujah, hallelujah. Me malava abelotu. And all that's nothing wrong with that. Leise me say. But if I don't live led by the Holy Spirit, o te le ola. E ina ule nganga pa ia. O te le ola upole tua. O te le o vivi I fo I le tua. I am not worshiping God. I say, or kalanga Yesu fai le fing Samaria, funai. Wo omeleaso. The time has come. You no longer need to go to that mountain to worship. The Jews no longer need to go to Jerusalem to worship, because my Father is seeking for those who worship Him in truth and spirit. Tapua ile nganga, lalawinga, muli ile nganga, faatumuhina ile nganga, taitaina ile nganga na filifilinga imea umalama. Every choices that you and I make sure to check with the Holy Spirit. When we do wrong, ask forgiveness. As the same of Aleton, humble, Holy Spirit, forgive me. As the say listangata, I am so sorry. As the say lawa, honey, I'm sorry, I made the mistake. There's no need to defend. We are not leading by the Holy Spirit. When I tell you, when we take for granted, leading by the Holy Spirit is worshiping God. And that's kingdom. So the life of the Spirit, and she becomes a witness to her whole village. Or liua never feeling. May we are what to loa. Tala ya to the no. Or tangata leo no to sa mose. Or tangata leo kalonga perfecta. I say, or liua. This is the kingdom of God. So olana wing on daily son of what told Nefia. Jesus goes where others won't go. E alu Yesu I mele o iskaka. Pele finge Samaria le. Me foi finge Samaria le. Lo le sa ka fira kala kai. Me nga fia sa si finge le o di tie. E u kuvai. O nga lai lo e ke enga kanga. That's kind of people that Jesus wants us to go. He goes where others won't go. So heaven comes when we go where others won't. Ola. Mai, pe atato wo I mele o istangata e aveya ile tala lele. So through these stories, ile tala lea, Jesus, He revealed truth in love. Olo ia faali ya toile upumoni ile alofa. Nisile me ya tato. We have to preach the word of God through love. In love, ile alofa. Anyways, we have to reveal the truth in love, bringing freedom, not condemnation. Transformation leads to mission. One encounter can bring a village to Jesus. Ita ina tangata fa missionary. Mali me tupu le finale. Na li wale olanga moelo. And when this woman transformed her life through Jesus, telling her the good news, she ran into the village and said, "Hey, I met the man, the Messiah. I met the man that the prophet is talking about. I met the man that the law is talked about."
O ma fitai ai ma tangata. O lo tala no ai tu la fona mose. That should be transformation look like. We transform others purposely so that those go and transform others. Yeah. Only kingdom. That's kingdom. So the kingdom comes when we obey like Jesus. Beata to stai pio Yesu. Na tata tu tato te langa si ai tua o yo mea. E fai mai le tangata ele ma fai. E sanga o yo. E fa sanga o ngisi yo. Ele ma fai ngo ya yo. That's where Jesus wants us to go. O na fi na ngalo le tu. So I want to fai un tato proclame le nefia. The Great Commission, or the Polangasili, obedience brings heaven on earth. O le usta, ile tu, e o mayai le lang, le online fava, ile arora. Ma tai lo valu si volu sfu, ba ma sani o tato ilo. So, o tato tangata fatau va ma tangata le au noa. We are just an ordinary people. But if we obey God, He will turn us into extraordinary, doing mighty through obedience to God. So that heaven can touch earth. So, you need to ask the question, where is your Samaria? Who is God calling you to reach? What places that people don't want to go there, but God pointed his finger to and said, hey, you, my brother, you have to go there. Ofel no fuanga la ele o tangata la kule tu o ela watali lo wa fine o ya yo na ya pero tauna mo ta tol ne fiafu ofel Samaria. Where is your Samaria? Who is God calling you to go and preach the gospel to? Ofel Samaria. So ne fiafu, I want to invite you na tangata fa o oile pa ia ma malu so tatu watu no fa fonga ma ne fiafu. To bring the kingdom on earth into places that where many don't want to go to. Oh, Lord, you can take me anywhere, but not to Africa. Oile uso le to fine lo to malo tina. Mai ni fa tau va ni tau le lea ko vati asta. Te lui ma ya te oi. Mai mangeno fsili for Lord. How can I bring your kingdom to earth? Where do you want me to go or obey? Ni kai mi kin fa longo ai le si fongo le tua. Has he speak to you? Maybe you can ask God to tonight in Nefiafi. Say, God, how can I do this? How can I bring kingdom on earth? How can I bring kingdom to my workplace? Where do you want me to go to? How can you want me to obey you? So, Nefiafi. Fa malu si au lu tau ti ati oi pe folo ni fa tau ba ele fa ngo fi ina wa amata fo iwa na amata lo fa summa lua ya leo ine tonga. I've been to other few nations just for the gospel of Jesus Christ. Ono le tala le ya Yesu Kristo na amata mai lava le fa sto lua. Now ya no fa sto lua fa now to lua se fa now. That doesn't mean I was a perfect man all the way, no. I try my best to be better every day through the mercy and the love of Jesus Christ. Look for Jesus Christ. Ele fai mo fier sa wali ma tele foi me fa le ton wa fa tamala. Ai fa tai ya Yesu. Fa pale mo sa i mai pe. Ma fa wa pe na sa wali van. Ma le tu. Ona lo fa ma. So God's mission is to bring heaven to earth. Or if the desire of God that heaven will touch earth through us, our obedience. To continue the purpose why God want man on earth. How can we do this? Through the power of the Holy Spirit. Obedience
reveal his kingdom. O le ustai, e atangia mai e le malo le atua. So, tato talo. Father, I thank you for tonight. Fai un nei proklame le atua Samoa For Mission. Nga luenga fa mission na. Te whango i Samoa le ka le se 𝚟𝚑𝚙𝚎 ma se Samoa i so se mea. So it's a wake up call. Wala au, hili atu nei foa tatu o mai, kape fen tatu o mai, usta i le nganga pa ia, ma fasili pe fa fena fai. Me fiafi le tua pa iane pa ifaru au, ya Samoa mo na tangata. Na ia fa pe nana toi, fa foi mai le matou fa unga, o le ngaluenga fa mission na wene e fa u e matou tua, e au na matou toi fa aua, e ala le matou sta ia, to ino o Yesu, amen. Ya me fiafi Samoa, ya, o le a foi se fa matalanga wala vale, o le tauta mali ai le tau mawhai atu fo il nei tau le lea pol nei a au auna. Ia, e a tei me wha le tono e le poto berta ngata pe a tamai pe na upo e fitu nai matula wha pe na ia ai au te talo wha mangalo ma le to au auna ia e whale atu nal le au auna ia ai maloto fina ngano ia ma ia fina ngalo le tua ia so soani mai whatau waa o le ne fwoi tau le lea ia e wha pe na au na wha mahui atu le tua ia so tatu watu no pele ia ma ia ngā pele nei polo kalame e mole tuan whaftai le songa whatonu ia mai ia awa fo ile nau pea e fofola atu pele nei polo kalame e ala le te whangu o le ngaluenga wha missionary o te fia wha ilo atu nisi o tato training e ile tato training ile tausanga fo ia mati e sfumalvalu ki nei tonga DTS o le training e ta o le discipleship training school o le aonga vea oi maso e ono masina ia a fai we fa fonga mai io mo mure loto wa ia tu le to ia te oi fai o missional ia suma matil tau sanga fo i nei tonga ia ba o leva no e usta i wala o le tua ao Samoa i fa lau niu o le masina o Januari tau sanga fo o luono ia a mata fo ilanga a onga TTS fa so a onga ave maso nga le o suel upu fai maso ave maso nga discipleship training school o le a onga koleni ai o ave o maso nga e ono masina tolu masina poto a onga a wa o winga o le tua na tua o le tua a wa o le fa pe ire si fonga le tua ma le upo le tua ia ma le tolu masina e ono i masina ia alo no tala inga ia professor tunu e fa sino mai le tua e o ave tala inga ma mato ile langi ile nano fuanga le mana o ile tua ia e mo le telo tato training e anga mai o le anga to is to equip our young people and our people so that they can be excellence into wherever God is telling them to go e au tawina ai tato fa na mo tato tupulanga telago ina ia veila to mitangata manuia ma ato atoa ma le lei ile a venga le tala le lei i mea umo wala o ila tu ile tua i fia lava ia ma le tele ma le ano wa i tato training ia fa so ta i mero ia lo nei tangata ia o ko vati a stau ia to ona ia ma le tato proclami Samoa For Mission ia lo fatu to fa so i fua